Silaqsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnulluk qaninnerulersilluta tusas Nukappissat SAK GSS SAK Assammik nummer 1 analyseringsbærelse, nummer 2 steppeanvendelse, nummer 3 årlig dannelse, nummer 5 Mikkel Mattheusen, nummer 6 Arsaattartut, nummer 7 Nuuk Johansen, nummer 8 Mikkel Christiansen, nummer 9 Paul Bornhus, nummer 10 Mikkel Bertelsen, nummer 11 Solon, nummer 12 Assammik, nummer 17 Kattuffiat, nummer 21 Nuuk Madsen, nummer 24 Hansen,
SAK 2016 SAK, Sevang Johansen, Nuuk Larsen, Christiansen. GSS Nuuk Arsaattartut nummer 1, Nuuk Larsen. Nummer 2, Lars Ledelse, nummer 3, Joe Mikigit. Nummer 4, Kattuffiat Jensen. Nummer 5, Christian Nielsen. Nummer 6, Amatør Lundblad. Nummer 7, Efterhånd Møller. Nummer 8, Efter Løve Russen. Nummer 9, Milo Pedersen. Nummer 10, Ilo Bertelsen. Nummer 11, Nuuk Larsen. Nummer 14, Alex Kleinsmith. Nummer 13, Milan Lundblad. Nummer 17, Niklas Stenholdt. Nummer 18, Amatør Løve Heinrich. GSS Nuuk SAK Heilmann, Nuuk Heinrich Jensen. Unammineq kommer til det tidspunkt. GSS nummer 7, Efterhånd Møller. SAK Nuuk kommer til det tidspunkt. Nummer 8, Mikkel Christiansen. SAK Arsaattartut nummer 10, Valera Bertelsen. GSS Issortarfimmut.
SAK Timersoqatigiit nummer 17 til TAAK. GSS Nukappissat nummer 7 Grønland. SAK Assammik nummer 17 til TAAK. Assaamik nummer 9 GSS figures on SAK U16 Nukappissat SAK.
SAK Arsaattartut nummer 10 Malene Bertelsen. SAK Timersoqatigiit nummer 17 TAAK. GSS Issortarfimmut nummer 6 nummer 7 Unammineq. SAK nummer 9 og Grønland. GSS nummer 4 Arsaattartut. SAK nummer 7 TAAK. SAK nummer 9 og Grønland. Minutter nummer 5. SAK
GSS Unammineq nummer 2 blandt fjerde. SAK Assammik nummer 11 zullen inkomsten. GSS Nuuk nummer 7 Issortarfimmut. SAK nummer 9 Grønland. GSS nummer 2 blandt fjerde.
nummer 17, tilbragt rejst. Nummer 17, tilbragt rejst. Timersoqatigiit nummer 9 på Grønhus. SAK Issortarfimmut nummer 8, Mikkel Christiansen. GSS nummer 17, SAK nummer 9 på Grønhus. SAK Timersoqatigiit nummer 17, tilbragt rejst.
SAK 21 nummer 11, solo F. Fransen. GSS Konservativ nummer 10, Nuuk. GSS 88 nummer 10, Nuuk. GSS nummer 8, SAK 22 nummer 17, Reist. Siraqsuaq qaninnerulersipparput immitsinnulluk qaninnerulersilluta tusas Tässä takorlorsiuk uangaassuuppa takorlorsiuk ilissuusuppan ikingutaalluarpi
SAK 24 Issortarfimmut nummer 10 med de er færdige. GSS nummer 40 Issortarfimmut nummer 10 i Nuuk færdige. GSS 13 Issortarfimmut nummer 6 med Grønland. Nummer SAK 25 nummer 17 Nukappissat. GSS 14 Issortarfimmut nummer 10 i Nuuk færdige.
SAK Issortarfimmut nummer 17, beklagt rejst. GSS Issortarfimmut nummer 9, Milo Pedersen. SAK Issortarfimmut nummer 9, Paul Bornhus. GSS Issortarfimmut nummer 8, beklagt Nuuk. SAK Issortarfimmut nummer 17, beklagt rejst. GSS Issortarfimmut nummer 9, Milo Pedersen. SAK Issortarfimmut nummer 8, Mikkel Christiansen. GSS Issortarfimmut nummer 17, Niklas Stegholt.
GSS 19 U16 nummer 9 Milo Pedersen. SAK Arsaattartut nummer 9 Pedersen. SAK Issortarfimmut nummer 17 TAAK. SAK Arsaattartut nummer 17 TAAK. SAK Arsaattartut nummer 17 TAAK. GSS 20 nummer 6 Grønland. SAK Arsaattartut nummer 10 Timersoqatigiit. GSS 21 nummer 11 Nuuk. SAK 35 nummer 10 Nukappissat.
SAK så centrale ret til Issortarfimmut nummer 7 med U16 SAK centrale ret til Issortarfimmut nummer 3 Davidsen. SAK centrale ret til Issortarfimmut nummer 17 Kattuffiat. GSS ret til Issortarfimmut nummer 7 SAK ret til Issortarfimmut nummer 9 Fokus. SAK ret til Issortarfimmut nummer 17 Nukappissat
GSS 23 nummer 2, Lars Hjellemjæssen. GSS 24 nummer 10, Ida Bertelsen. GSS nummer 7, Unammineq.